Bekenomhlaba enhloko. uRhadebe wile enomhlaba enhloko ngelo xesha. Thembe wile kwele wayenomhlabelane enhloko. Kaloku uRhadebe enomhlaba enhloko. Ebenohlaba bani? Yeah. uRhadebe enomhlaba enhloko. Ebenomhlaba enhloko ubani? Yeah. Ebenomhlaba enhloko ubani? Yena uRhadebe bekenomhlaba enhloko, bekewile enomhlaba enhloko. Senzo kaloku okay ndiyakuva mfethu beke enomhlaba enhloko. Yeah. Mhlawumbe ngulomuntu omuyisile lo benomhlaba enhloko. uRhadebe enomhlaba enhloko. Nguye bewile. uRhadebe nguye bekewile. Ebenomhlaba enhloko. Benomhlaba enhloko. Kuba bekune chance amhlaba enhloko. Bekena chance omhlaba enhloko. Benomhlaba enhloko kodwa uRhadebe ebenomhlaba enhloko kuba bekuthini mhlawumbe. Kaloku uRhadebe ndithi benomhlaba enhloko. Kuba bekuthini? Bekewile uRhadebe. Kuba bekewile ebenomhlaba enhloko. Usuhleka Hayi mani ima. Awundiva wena inqa awundiva inqalo. Ndikuphendula kanjani? That's why ndihleka. Andihleki ndiyalinganisa ngise-fitting room. Ngise-fitting room andihleki ndiyalinganisa. uRhadebe bekenomhlaba enhloko. Yewe. Ewile enomhlaba enhloko. Senzo mina ndifuna ukwazi ke lo ebenohlatywa nguRhadebe enhloko. uRhadebe ebenohlaba bani enhloko? Lo ebenohlatywa nguRhadebe ngoba lo benomhlaba enhloko uRhadebe. Lo mntu akandiva lo. Ndiyakuva ndikuphendula kanjani ndingeva. Ima awuva ndithi imandima ndithi uRhadebe wambona bekenomhlaba enhloko. Bekewile enomhlaba enhloko. Lo muntu omuyisile. Yena uRhadebe nothi lo muntu omuyisile uRhadebe yena bekenomhlaba enhloko ewile enomhlaba enhloko ewile. Umhlaba yena okahlaba lo muntu omuyisile. Hayi awundiva. Ngizawuphinda nditsho ndithi andihleki ndiyalinganisa ngise-fitting room. uRhadebe bekenomhlaba enhloko. Enohlaba bani? Akahlabanga muntu kodwa benomhlaba enhloko. Ebenomhlaba vele ndiyamazi nami xa kuthi ukwatile benomhlaba vele mathu yamnyisa. Kaloku uRhadebe benomhlaba enhloko ngelo xesha lo. Ebenomhlaba. Kaloku wile onomhlaba enhloko. Hayi umhlaba enhloko. Athuma le shit lo. Hayi.